Habakkuk chapter number 2 verse number 1 to 4. Ngiyacela ufunze manje. Ngidawuma embonisweni yami Yeah. ngitimise kahle tingosini tami. Yeah. Ngitawubukisisa kahle ngidawubona ukuthi uNkulunkulu utawuthini kimi. Nekuthi ngidawuphendvula ngithini ngalokukhonona. Simakadze waso uyaphendvula wathi bhala phansi lesembulo. Usibhale sicace kuletibhelekeca. Kuze kuthi kufundzeke kahle. Yeah. Simakadze waso uyaphendvula wathi bhala phansi lesembulo. Yeah. Usibhale sicace kuletibhelekeca. Kuze kuthi kufundzeke kahle. Ngoba lesembulo silindzele isikhathi lesimisiwe. Sikhuluma ngesiphetho. Sikhuluma ngani ke? Ngesiphetho lesiphuthumayo. Khulumani bandle emlonyeni. Sikhuluma ngani ke? Ngesiphetho lesiphuthumayo. Nekunake ke lokho nekubambe. Futhi ngeke sibonakale singemanga. Yeah. Noma sephutisa nje silindzele. Sona sitawufika noma kanjani. Futhi ngeke sephute. Ngeke sente njani? Siphetho siyaphuthuma. Sidinga kulinzelwa. Hallelujah. Awucubeka make cetha verse number 4. Nasi sembulo. Loti phakamisako angeke aphephe. Yeah. Kodwa lolungile uyawuphila ngekukholwa kwakhe. Inkosi ayibusise kufundwa kwelivu layo. Deuteronomy chapter 32 verse number 28 na 29. Basivele side ingcondo. Kude kube kwehlukanisa lokubi nalokuhle. Yeah. Bemane bebangahlakanipha bakuconze lokho. Bakhanyelwe ukuthi isiphetho sabo sitakuba yini. Vusana amehlo uthi khona uNkulunkulu lamuhla. Ngivumelene ngekuthi ngikhulume ngithi phetha kahle. Angisho lenzaba yokuphetha abazalwana ayikho kubogogo nabomkhulu kuphela. Kodwa ibubo bonke labaphilako. Lokubanga ngisho njalo ngiloko ukuthi nalabanqane bayafa nalabadzala bayafa. So nasikhuluma ngesiphetho la sikhuluma ukuthi namngake kwendeke ngalenye ilanga uthi uyavuka ufuna kuphefumula kungaphefumuleke ukhanze uqinile. Kungendeka yini ukuthi we nakufikwa ezulwini uthi we uyatiwa ngoba lenkunakile banengi labakholwako namuhla lokungendeka batholakale enzaweni yelusizi yekukhala netinyembeti ngenxa yokuthi noma bebakholiwe but abakaqini kahle. Mfundisi lomnyama amakholwa ngathi akakufa uthini la? Ngicela kumane ngiphinze la statement lengasiphinza lesi boldly. Kunebantu labasinzisiwe labasifakazele basihlabelela. Labanye bakhona bathandazelela abanye baphila but siyawubathola basesihogweni. Sizathu ngilokho ukuthi ngalelilanga lekugcina mhlambe kunendeka ngalelilanga lekugcina kunesono langa sivumanga. So ke lenzaba yekusiphetho isithinta sonke ngalokufana nako. Ngicela kumane ngihambe nani sibuye emlandweni khona sitowukhona ku-understand ukuthi kwendekani la. Habakkuk bazalwane kwaba ngumprofeti longafani nalabanye abaprofeti. iBhayibheli lithi lendvodza lena yona kufunza noma kubhala kwayo ibhala iyacomplaina kuJehova. Icomplainiswa yini Habakkuk? Ucomplainiswa kwekuthi number 1 labantu lento la ibonako lamhlabeni babhale bathi ngaleso sikhathi icorruption yayingena emafastelweni kangangobe yaseyisemakhaya kufamily. Bekupita kokuthi namaku wakho kuze akuphakele kube khona lo mendela khona. Kanti kuphakelwa komntwana akudzingi kube khona la kwendako uphakelwa nje ngokuthulambile tsanene amen. Le corruption ke kuthiwa yaseyifike la khona nebatali bafuna kudizelwa kuze umntwana adle kudla. Angiva kuthiwa nemajaji angaleso sikhathi awuphambanisa umthetho enabothishela etikolweni kuthiwa kuze bamphasisa umntwana bekungadzingi ukuthi athole kahle mamaki noma athi lutho bekupita ukuthi kube khona la kufaka ukuze aphase.
Jehova God uNkulunkulu selekelele ngathi siphila kule sikhathi kuthiwa bazalwane nawufuna noma idocument kuhulumende bekubita ukuthi ungene ngale kube khona lo mnika lutho ngazi ukuthi lesikhathi saHabakukhe siyafanana nesikhathi sethu namuhla ngoba isikhathi sethu namhla kumatima noma ufuna certificate kubita ukuthi udize kube khona lokufakako kulaba labahleli ngale thulweni sanibonani ma officers nihlala ngale nitsinga kudizelwa ekhambeni lika Jesu noma ngawufuna umntwana ukuthi aye esikolweni kwakubita ukuthi kube khona lokwendako ngoba kuthiwa indzawo kude noma ikhona ibekelwe labanemali. Habakukhe uvuka ngaleso sikhathi kuthiwa bekune injustice eveni bantu bonke ba corrupt ngendlela lemangalisako imishado yayonakala ngoba kwakubitha ukuthi indvodza noma inayo umfati but ibe nalomunye umfati wayo akhona. Oh Jehova God ngathi ngiyanaka bazalwane lala siyakhona nalala sifike khona kuthiwa bantwana baguquka baba badzala baqala ukuthi phatha anguyekele lo mlandvo bazalwane tasibambelele egameni lika Jesu. So uNkulunkulu wasezulwini noma ke Habakukhe angiyekele uNkulunkulu ngiqale ngaHabakukhe ubona lo monakalo lo wendekako la uthi ya uNkulunkulu ubinzeleni kwendeka nathi into nathi lesibonako uthuleleni yini uthule andisibona lababi bayaphumelela sibona kwendeka into letingasitho uNkulunkulu wasezulwini ubinzeleni uvuselwa lokho Habakukhe ubuthi uNkulunkulu uyacomplain kuJehova uthi why God you keep quiet bantu babhizi baqashana la kubita ukuthi ulale nemphathi kuzothola umsebenzi kubita ukuthi udize kuzothola umsebenzi ubinzeleni uNkulunkulu. Angivumelene ngibe ngiHabakukhe wanamuhla ngegama lika Jesu ngibona umonakalo lowendeke eveni leMaswati ngimemethele ngithi uNkulunkulu uthuleleni bantu babhizi betselela labanye kudlelelwa labampofu la ubinzeleni uNkulunkulu. Yehlisa leve mfundisi lomnyama Nkosi yami Jesu. Angifuni bazalwane ngifuna ukuthi sinake na iproblem lebhekane angifuni kunaka live la ngivumelene ngi-extract ngibuke ngiconze ngqo kunaba labadzala lengithunywa kubo namuhla. Oh haleluya. So bantu balabadzala bangaleso sikhathi ningivumele nguthathe kahle lo mlandvo kuthiwa number 1 baba nepride yekuba neexperience lokuthi bona sebadzala sebendlulile ebusheni bendlula ebumangeni bababukela phansi la labakhona khona kwakungazuthi nawungendi into la yendile awendi kona. Nasinento lehlupha abantu labadzala namuhla abantu labadzala ngulokuthi laba esikhundleni sekuthi ubaqaqisele kahle ukuthi kwentekani la ubese ufika la khona ubajaja. Alive indvo yami Jehova God kafishane wathatha ijudgment udenda uNkulunkulu. Ngivumelene ngiboleke amagama anangumbhali wetheology Long John Gill uthi John Gill lokubangele abantu labadzala abaningi bakhala emadolo abo seeguqa kuNkulunkulu but babhizi bahamba ngayo bayoteka indzaba lapho ngafanele khona. Ngemagama abantu lawa ngiwabolekile bazalwane lokubanga ukuthi sibalwa emadolo eguqa sithandaze uNkulunkulu. So ngivumelene ngibuthe lamhla when last did you come before the altar and bow before God? Wagcina nini ukuthi embi kwaNkulunkulu ufike uguqe ngemadolo akho uthi Nkosi nangimene. Uma kungenjalo lalela lokusida une pride uphakeme. Angivumelene angethi kutolwa nani lapha athi ngivumelene ngitshela iqinisa noma ngangimeme ikusasa afuna ngizaba bazalwane. Ya Jesu kuthiwa ke labantu labadzala baba nepride ukuthi sebahambela ichi 2 bantu labadzala ngaleso sikhathi kuthiwa bebaphose balingise thina namuhla labanengi bethu labakahulumende banjinga sebabadzala kube ngani wathola sigadla semali gadla make edlamini thola isigasa uhamba ngesigadla semoto sokubabukela phansi laba kuthiwa baqale amabhizinisi sebabadzala so nabaqale amabhizinisi ababadzala baba busy kakhulu ukuthi bangaya emthandazweni. Njengoba labanye bethu nyalo lasibabuna emthandazweni wangalesibili ngivele ukuthi kunemthandazo ngalesibili kulendzawo nasibafuna emthandazweni wangalesi babhizi nemabhizinisi abo behla bayenyuka bahlola lokho nalokho behla babhizi bathola imali ebudzaleni baqala emabhizinisi benda inkinga yebantu labadzala namuhla baqala amabhizinisi badzala udamkhanze tingomeni eluse tingomo latsenga ngemali yepension kohle kuyesontweni. Haleluya wakhohlwa ukuthi lo wenda tingomo tigule tife ngubabe lo sezulwini. Oh haleluya angifuna nive kahle into yami egameni lika Jesu. Kwesithathu kuthiwa abantu labadzala ngaleso sikhathi bekungazuthi bona sebaphethe iqalekiso ngoba bathi guqula kwakungathi impilo talaba labancane tiphethwe ngubo
kungako udamva nakungakendeki kahle mhlambe kunesalukwati lese bantu abaso abasasondli sebahlala eJozi labanye bahlala kuMathaba ubathi ukhuluma amagama asekangabe bayawubona uyaqalekisa kansi akufanele ukuqalekisa kufuna ubabithe uthi Themba nasipho ngenifuna la usedolweni emthandazweni but labanengi bethu labadzala baguquka babe sebaphatha athi iqalekiso bayapenda kafishane wakuthuma esitolo wangayi nangakuqalekisa yiproblem lesibhekane nayo kubantu labadzala but ngiyamthandaza uNkulunkulu ngoba nakungendeka ngalelilanga uqalekisa umntwana ngeke uthi wale kumthuma emande esitolo bese umphefumulo wakho uyapitwa usha stroke uyafa utawuyezogwena uthandazile yazogwena uthandazile because inhlitiyo yakho itholakala ethwele esiqalekiso lokungakafanele usethwale nina nicabanga ukuthi kuyezulwini kufuna uphethe kahle la bazalwana akusike ukuthi uyesontweni ongebalanga ngakho kunebantu lesithabakhanza bathi thatha konke nginoje babe bashe sogwena uthole bandleni ngicela sinake futhi bazalwane le problem sendlulela kule problem sinake ke ema solutions now lala sifunza khona le Bible lithi ngifuna ukufunza lo verse number 3 qala uthi ngobe lesembulo silinzele isikhathi lesimisiwe sikhuluma ngesiphetho lesiphuthumako number 1 lekufuna sikunake bazalwane ukuthi siphetho sangamunye ngamunye wethu siyaphuthuma yini ngithi siyaphuthuma why uthi siyaphuthuma mfundisi lomnyama na lalelani bazalwane nakakhuluma Jobe uthi wonke lotelwe ngwesifazane unemalangana nje lambalwa futhi nawo aqulela usizi nakathi unemalangana nje lambalwa kushothi kafishane emalanga lesinawo kulomhlaba amafishane kakhulu nakamafishane kakhulu kupita kwekuthi number 1 babhali bathi kupita lona lofuna kuyezulwini onke malanga ehle aye kubabe athi Nkosi ngivele embikwakho njengesoni uNkulunkulu wasezulwini inhlitiyo yami yimbi iyonakele ngoba ngiphile emkhatsini webantu labenda lokubi awu Jehova ungeke wayihlanda yini incebo yakho namuhla uyigeze lapha embi kwakho namuhla ngisuke la ngingilohlotshisiwe logeziwe ngengadi yendodzana leyasifela eCalvary yini kunehlule bazalwane namuhla nithandaza onke malanga but kunento lenishoda ngayo yekuthi embi kwaNkulunkulu uvele njengesoni onke malanga sivela sitowucela but kude wathi Nkosi namuhla ake manje kube khona lokwendako phakathi kwami nangibuka uyajabula yini ngami uNkulunkulu imicabango yami ngaloso sonke isikhathi ngibona abantu labangunu ngibona abantu labangendi kahle onke malanga inhlitiyo yami ifika usize ifika lakwesaba kukwasezweni ngithethelele bathi ke bantu labadzala bafanele bakuhlala kulo mthandazo wekucela kugezwa onke malanga mvumelene ngisho basalwane siphetho sisho ukuthi sesitawuhamba umuntu akade awuhamba uyageza egameni lika Jesu futhi ahlala hlobile ngoba ulenzele lo hambo lolutawuvela noma nini yohangosi ke namhla bantu batsala kwaphetha onke malanga sonke isikhathi uthembi kwaNkulunkulu uthi Nkosi manje ungihlande manje ungigeze angathi ngonene ngiselele ebusuku mhlambe kukhona lengikucabangile ngakuzindla mhlambe kukhona lengikuphuphile ngafisa lokungekho entsazweni yakho Nkosi ngendolomusa now ngithi when last did you come to the altar and raise your hand uthi Nkosi ngisone because libandla namhla liphethwe ipride kwala noma ubithi altar call abantu bancinca ukuhlala ayeva ukuthi kufanele aphenduke because ipride iyawahlupha emaswati akithi namhla number 1 bazalwane bantu labadzala kwethu nani nikulingisa Jobe ngicela kumane ke sihambe siye emlandweni ngeboleke khona emlandweni kuthiwa le ndvodza lemjobe ekuseni nayivuka yayiye altar ifike ithi angethi ukuthi thandazela mina nebantu abami Nkosi kungendeka kube baphambene nawo itolo ebusuku bebendiphathi bajabulile kakhulu kungendeka kube uNkulunkulu bamphoxile Jehova wasezulwini nali lezinyane levuka itolo kube kusahlatshwa ulahlekelwa lamuhla kube bekuthiwa uyahlatshwa abantu balahlekelwa uthi imali tono ngabe avunywa kube nje bekubita ukuthi ukhiphe 1000 la uyothenga imbuti la ngabe tono kade ivunywa umyamangala Jesu wasifela mahala abazalwane kuthi singeda mahala sithe ngesibinzi enzaweni lengcwele simemethe sithi Nkosi nalamuhla nivela njengesoni wonke malanga wabona labanye badoni wena ubasoni nini ngula khona wena ube soni ngoba onke lamalanga nakuvela inkinga uyiphi yakhomba ngunanguya wena ubasoni nini kanti
ngoba lento bazalwane yekuthi thatha kungazuthi wenda kahle ngiyo lento awusicetha sitawuhamba siye sogwena ngoba sicabanga ukuthi senda kahle. Oh haleluya! Jehova sethembe wena. Nkosi ngiyazi ungenza konke. Lingevinjwe licebo lakho, lingevinjwe icebo lakho icebo. Number 2 kuthiwa nakunento lekufuna siyende thina abantu lesesifutana nesiphetho kuthiwa asitibambe sitithibe. Ngicela ufunze le verse ke make Nkosi yami Jesu. I think it's Peter. Yeah, Peter chapter 4 verse number 7. First Peter. Yeah. Awuqale lapho ke ufunze khona. Ngifuna ukuthi sinake la ukuthi wathina ngumbhali nangu egameni lika Jesu Kristu. Leli verse nje ngelikhumbula nyalo lokungithi ngiyalikhumbula. First Peter chapter 4 verse number 7. Funza makwa. Siphetfo sato tonke tintfo sesisondzele. Yeah. Ngako ke tibambene. Nitithibe. Lalela bazalwane. Kubita kuti bamba nekutitsiba nangabe siphetho sisondzele. Njengoba siphetho sisondzele kuze siphethe kahle kubita kuti bamba. Awu bantu labadzala. Uthini ke mfundisi sithi bambe kwento enjani thina ngoba phela thina sisagane thina asisawabona emarket. Lalelani bazalwane banengi angibekise ngathishela gule lothi lowangicocela stoli sakhe ukuthi ebudzaleni kuyende kuthole bangani uthi uthola bangani zowupentshelwe bathi bangani sitawuhamba siye Cape Town. Kule inceku kaNkuluNkulu bazalwane upentshelwa nje vele uyashumayela bathi bangana siye kuphi Cape Town. Nakufika le Cape Town kuyana uthi bekungimngedwa longanathi ngathi sola ne uthi bengiyaphi akuthandazwa sahlala emalanga lamabili ba enjoy abantu mina nginestunge le ngqondweni ngicela kusho nakudlalwa tingoma le tesigubhu indlebe iyathatha ngicela kusho lana manje ukhuluma lokho ngathi ngawukhuluma singisi kuze mhlawumbe abantu beve kuthiwa lokulalelako kungena lengekhathi kwakhe wena lokusho ukuthi kuphuma amen haleluya kugule ule kungena ebumnandini ula uzongitholakho ngoba abehlanganyele nebantu okungahlanganyelwa nabo. Uthanena amen makholwa ngegama lika Jesu. Le tinto lokudilalelako diyakwakha lengekhathi ungasuka namuhla uhambe uyowulalela eMazayoni utawuvuka ekuseni ubhudza itayoni tihlabela na uhlabela. Hey uNkulunkulu wasezulwini ngicela kusho ke bazalwane nalithi lento nalethi lombhalo ditsibeni ndiba buka abantu bahambe uhlale umuntu uthi dasithola nini isikhathi sekuthandaza usephathini kujashuliwe ngoba awusiye wemaphathi wokuqala wena waNkulunkulu nakunento longachitha isikhathi nayo nguJehova yiko lombhalo athi ningawesusi emehlweni kuJehova wesusi discipline lento yokuthi singawesusi emehlweni ukusho ukuthi kafesha nesidiscipline sifocused sibukela lapha kule mbobo ukuthi masinyane athi lo mnyambane masenyane nje sizawunyama wena ongakholwa seyithuba lakho kuseyithuba lakho awulokuzinikela kuJesu umsi niyayitoyitoyela ngoma yami makhona yabazalwane leli lithuba lekuthi ndike shothi kafishane awusafuni kuphazanyiswa ngoba lembobo lesesitawuphuma kuyo gogo lembobo lesesitawuphuma kuyo seyithutane sesiyabona la siyakhona tingugu setiyakhala ngakho akufuneka silahle ifocus funa sibe nediscipline sibona la sitawuphuma khona uthi masinyane sitawunyamalala silishiyele livele kona ngakho sesiyatilungiselela siyaqola kahle tonke tinto siyalinzela sime station lengisa umuntu lokulinzela kutavela khona ibhasi ubuke khona kuphela ukuthi ibhasi tawuqhamuka lapha masinyane bazalwane selizokhala iqolongo simhlangabete so kubita libandla lelihleli lifocused. Jehovah God anginonise bazalwane ngiyathi ukuthi thina sisenyameni tawuthi lo munye siwabhake nini emafethi nasilibale ngolento yalo kakhumalo sitawuphuya nasilime lo ngolento yakhuma yebazalwane ngicela kusho nakangabuya bakukwelede emafethi utawusala ukweleka imali yakho yemafethi
usalukweleka imali yakho emafethu kulaba kweledako silabe sihamba sindiza siphakama yiko kubitha ukuthi silibandla la uNkulunkulu kulethi khathi lethi matima kangaka kulethi into lesibonako sihlale sifocus sibukile ukuthi masinyane utawuvela and lo mbhali lapha akagcini lapho uthi khona no ukwati nekukhuleka ngoba akukhulekeki kahle udliwa tikwelede emabhanisi Katsalve silam make ngathi awukaqedzi Nkosi yami noma ungaliqalela phasi Siphetfo sato tonke tintfo sesisondzele. Yebo Ngako ke tibambene. Utitsibe khona ndekwati kukhuleka. Nkosi yami Jesu ndewukwati kukhuleka. Number 3 kuthiwa sine lesesibadzala kuthi ngasibe nakulo kuthiwa i-forgiving spirit. Umcolela angaqolisi. Aningiva nini manje Nkosi yami Jesu umcolela angaqolisi lesinesikhathi akasithathi neseluleko sakho wefika washayisa lapha nyalo uyagula but ufuna ufike umcolele ungathi ngakutshela yabona sala kutshelwa sibona ngemopo lalela cela ukukusida umcolele forgiving spirit bantu abadzala abanengi bathi bantu ababuka abantu ababo sebalimele bashayisile into engabahambeli kahle so utawuzubuye la kimi bengathi ukuthi ngeke ukulungela ungakabuyi so uNkulunkulu yini wena ngibani lo sakwende uNkulunkulu ngekuthi wena so umdzala so umphula ngicela futhi kunisisela inkulumo ya John Jill uthi leli gama lebudzala asilebanga naNkulunkulu ngoba uthi lo mdzala mbamba uNkulunkulu when we come before God sonke sibancane sibantwana yiko kubitha ukuthi sibe namoya weqole angeke bazalwane nangabe silinzele isiphetho kube nemagqubu lahlala kubantu labakudlisele emabele akho solo uyamenyanya makhelwane but so umphunga enhloko solo thina anisabingelelani nekubingelelana yiko bazalwane kuthiwa kuze singabi netinhlitiyo letimbi thina sikholwa kusilingisela baloyako kubitha simcolela ngikacolisi ngeke aseta nekuthi atokucolisa but ngicolele akabone ngelinye ilanga akudlisele emabele akho acabanga ukuthi anivani akubona uphethe irice nashukela kulanga la Christmas wehla nayo ufika ukuthi ngilokunika makhelwane ngabe nidlani nako dlanini but noma uyakulahla but wena wende kukholwa zanini amen makholwa asiyekele kuba netinhlitiyo letimbi yiko namuhla ngiyawenyanya lo moya longena emabandleni wekuthi abantu bakhulume ngetitsatabo titsatako titawujaba jaba nathi kubona uhamba ngejagwa akukethi kutawusikise titseni la ndokhonda uNkulunkulu ngoba lamhla senenda titsatha kutawujapha nathi kubona emshadweni titsatha umhlolo ligama lo livangela kusilo asikethi kutowulaya titsa la sitowukhonda inkosi nikufakela incingweni tenu nonke lapha ngiyanathi labafundisi labamoshako labafundisi labangalandelifi ngicela kusho sine sifanele ukuxolela noma ngawuthole siphi sitha ngoba kuyenteka uNkulunkulu imphimo angiphindza lamagama lengeke ngawakhuluma emphakathini imphumelelo yakho ayifihle kunangu umuntu lomenyanya yakho kuthi mzukwana wayakuye nakhuluma nalungisa tithi into takho bhobo awu Jehova uNkulunkulu wasezulwini kwabitha kulesikhathi kube bethu umuntu lomendleleni yakho ngekuthi inhlitiyo yakho iyahedla na umbuka kubitha ukuthi ube nemoya wekuthethelela sesiyahamba thina ke bogogo nabomkhulu uthethelela nebantu abakho sebangasakondli sebangasakwadi nokuthi udlala bahambile balemsebentini bana ke bafati babo futhi lokho bafana kuyasihlolela ngoba lokho bafana kuthi kungathatha abafati kuhambe kusikhohlwe salisala letintombi takakho tikhumbula nje ngashukela nangerice kuphela uNkulunkulu wami bathi baqolele bahambile solo ngebakho kuthule bandleni awu makholwa angifuni ukunika boys and kunjalo nje ngicela kusho uphethe sibusiso sa ufuna umbusise angekho uthi yabo msawe nkosi babe ngibusisele yena mnakekela angekho emsebenzini wahambe ekhaya walishiya ekhaya bathi akabe ngulobusisekile uNkulunkulu wasezulwini ungambambele emagqubu ukuthi akasete ekhaya khuluma sibusiso bless him uyayibona lento okusinjani iyahedla ayisimnanzi iyadliswa ukuthi mhlambe wena ubheke ukuthi akunake ngoba kude labasikweleda bona abantu abethu bazana umuntu akondliwa ngumntwana kondliwa uNkulunkulu angangambona umuntu nelonga kudwala athi ngondliwa ngumntwana sondliwa ngibabe lo sezulwini fanele phela nayi ingoma uyasondla usigcina o malosi siyamazi siya wendani ke babe interpreter mfundisi lomnyama batova babe utsinza umntwana atsinza umzala atsinze malume alethi grocer la ulambile ngubabe lo tsinza tinhlitiyo tabo
Awu Nkosi yami, wena na ubuka ke sowubonga, hawu ngiyabonga maseko ngcabane. Lo fanele ukubonga nginangu yalo ngemuva. Lotsinza lenhlitiyo tsani na amen. Jehovah God. Lekelele. Ngiyathi livangeli lami vele liyababa bazalwane, akusilo leli lebunanze. Kube nyala nganiphakamise etandla vele ngiyathi kutabade na amen Nkosi yami Jesu. Ngifuna ukuthi sigcine nganako ke. Avoida lenkampane noma labantu labangakholwa losothi associate nabo, labanye sesende nabo tinhlangano bayabalobha bogogo nabamkhulu uvuke kuthi umfati isidudla semfati indvodza yakhe isebenza ebhange so udla imali yegrosa ngakhisimusi. Awu Jehovah God selekelele nagogo befaka imali yakhe lapha sekasibona sikhala gogo inkosi seyitawubuya but solubambele nangiyumfati lebekangishemeni lodla imali lodlahlekelwe imali ngoba iyabalahlekela abafati imali sanene amen makholwa. Avoid ukungena etikimini letakwenda ukuthi kube nemuntu lohlala enhlitweni yakho uthi na umbuka ngathi ngabe uyawufanini ngoba wadla imali yakho. Ku-avoid lokho. Salumani utilungiselela nje ukuthi noma ngakhisimise ngidlela igusha at least ngiyaphila. Nikhona kodwa makholwa. Nina nifuna kudla kahle niyahlupha siyanikhalela futhi siyanililela. Avoid ukuthi fake inhlanganweni abantu labangakholwa labatawudla imali yakho. Usowungoku utawusha stroke ulingise gogo miyeni ngala. Kuthi wawenela kuva ukuthi imali yakhe ngeke asayithola. Bacabanga ukuthi uyalala lemhlanganweni. Imali ngeke asayithola. Ngicela kusho uhambe lana ke inhlitiyo iphethe sikwelede kafishane moya wakho utawubuya atohambela imali yakho. Jehova ngicela kusho siphetho siyaphuthuma bazalwane. Ekugcineni uthi lo mbhali lapha siyathandaza. Uthi manje awu ngicela kugcizelela ke la. Loti phakamisako ngeke aphephe. Kodwa lolungile ngekukholwa utawuphila. Interpreter mfundisi lomnyama uthi nombhali. Uthi kubita kulunga kusuka kwemuntu lapha etela kubabe athi Nkosi uNkulunkulu. Mina ngisone. Kafishane iBhayibheli lithi kude lo ngathasifuba athi akoni. Ngisho nathi sine bafundisi babe sihlongonyanga kude lo ngathasifuba athi yiko bantu abami kulesinye isikhathi ngifisa ukuthandaza abalele khona totsi tono letinyele ngitivuma ngoba ngativa tivwe ngibabe lo sezulwini thandaza ebusuku ngivuka ebusuku balele ngifike ngithi babe ngangikhala bangaboni ukuthi babuka bekakhala babe bekakhala ebusuku bongathi Jehova sibuka sive sakho buka abantu bakho namuhla manje uthethelele mina kungenteka kube nami ngifake isandla ukuthi kube nje kugcwale maphara yonke lenzayo kugcwale tingwadla kungenteka kube ngifake isandla kubangelwa yini ukuthi ngethi custom engiphila kwendeke nathi into nathi Nkosi thethelela mina angawendi umsebenzi wakho ngiyakhala embi kwa Jehova lophilako yebo kupita ukuthi nalamuhla ungayendi belukhuni inhlitiyo yakho futhi ungatiphakamisi ucabanza ngoba ufunzile waqedza esikolweni waba ngithishela wapenselwa waba nemali angeke usethe embi kwababe nemadolo akho labhlungu uthi Nkosi awungendela umusa uNkulunkulu ngendela umusa phela thina siyesicabanga ukuthi kuphenduka kwabantu labasaqala kufuna Jesu kuphenduka kwaye wonke lokholwako ebazalwane kwaye wonke lomukele Jesu ngoba lamhlabeni thina into letendekako emakholwa asane pride thina sakholwa katheni thina bashiya bobabe bekusanga bobani nina bashiya bobabe epokisi la thina bese sivele sisinzisiwe nakuhamba bobabe epokisi akunandzaba lokho kungenteka sowumoshile bahamba bopokisi bakushiya lapha sowumoshile buya kubabe njengamntwana uthi Nkosi nalamuhla ngithethelele nalamuhla ngitolele nalamuhla ngihlande nalamuhla ngigeze usathi baba ngibe khona kulabahambako Nkosi ngendela umusa sivale emehlo siyathandaza.